من شما میدونیم که آدم 1000 سال زندگی کردن نمیتونه. من شما میدونیم که آدم 50 سال 70 سال 100 سال زندگی دارد. درست میدونیم بسیاری ها 50 تا 70 تا 80 ساله. انا همینا نقشه کردن در کار. من به حیاتم به چی یادم کرد وقتی که من صنف 7 میخوندم پیش استادم رفتم. استاد من گفتن که تو در این دنیا به حد بسیار دیگرگونی کردن نمیتونی، نه که حیات خودت با مضمون کردن، حیات خودت بوی کردن، شیرین کردن به قدرتت میرسد. قدم یکم چی بود؟ حیاتی که من میخوام که آرزو کنم، سازم، داشته باشم. همون چیزی که من میخواستم کاغذ باوردم. دوم کاری که من کردم همین از 100 سال با نقشه کشیدم. مثل وقتی که من این چیزا مینویسم من پست آرزو کرده نوشتم این چیزا. یگون کس من به یگون خیلی گارانتی نداده بود که این چی پیدا میشد. نه که من فهمیدم که آدم که مثلا 80 سال 100 سال زندگی میبینه نقش جدول حیاتی سازه ممکن میشه ممکن نمیشه. نه که یک چیز سر اساسیش میگم با شما. سر اساسیش چی؟ سر اساسیش که من نوشته بودم تو 48 سال وقتی که من 48 سال شدم من باید که 50 ساله بگه دکتر نمک میشم و 48 سالگی بعد گفتم کازش ما مثلا همین من نوشته بودم. مادرم حج میبرم کتاب مینویسم ایشون برای همون یک تا لازمگی حیاتی من یک چیز ضرب المثل حیاتی من این است که هر چیزی که شما به دیگران میدهید و البته زیاد شده به شما گشته میبیاد. نه که هر چیزی که شما برای خودتون موندید و یک عمره شما باید دادید. یک عمره نیست شد. مرحبا. شما با ما میفهموندید که چطور جدول زندگی خودمون رو ترتیب دهید و جدول زندگی خودتون رو چطور ترتیب دادید؟ بهترین برای که من شما بفهمونم باید که من شما دو تا چی خلاصه کنیم. یکم من شما میدونیم که آدم 1000 سال زندگی کردن نمیتونه. من شما میدونیم که آدم 50 سال 70 سال 100 سال زندگی دارد. درست میدونیم بسیاری ها 50 تا 70 تا 80 ساله. انا همینا نقشه کردن در کار. همین جدول ساختنتون در کار. من به حیاتم به چی یادم کرد وقتی که من صنف 7 میخوندم پیش استادم رفتم. استاد من گفتن که تو در این دنیا به حد بسیار دیگرگونی کردن نمیتونی، نه که حیات خودت با مضمون کردن، حیات خودت بوی کردن، شیرین کردن به قدرتت میرسد. من اومدم خانه خودم اومدم هم تو نگاه کنم در خانه من هر خیلی صورتای اکتورا بود، هم تو نگاه کنم در خانه من کتاب‌ها بود. بعد خلاصه کنم که خانه من کی است؟ همین خانه به من همون چیزی که دلکش من است هوای آوردگی. این از این برمیاد که همه حیات منم در همون حیات منم میتونم که همون چیزی که من میخوام هوای سازم. چه خیلی که می خانه خودم به همون خیلی آرا دادگی چه خیلی که من معقول هست. من خلاصه کردم که نقشه میکشم تا 100 ساله. من نقشه کشیدم. یکمی کاری که من کردم من نوشتم که ایدئال کارتین моей жизни. این چی بود؟ حیات همون زندگی که من آرزو دارم. من نوشتم همون زندگی که من آرزو میکنم. بعد نوشتم که چی چیزها میخوام که حیات من باشد. همون وقت من آرزو میکردم که من کتاب مینویسم. آرزو میکردم که خانه میسازم. آرزو میکردم که مادرم حج میبرم. آرزو میکردم که یگان کنابه من باید بازی کنم کنار میسازم. آرزو میکردم. من همین جا دنیای میگردم. نوشتم من به حد بسیار. وقتی که من به 20 نوشتم 14 روی ورق شد. قدم یکم چی بود؟ حیاتی که من میخوام که آرزو کنم، سازم، داشته باشم. همون چیزی که من میخواستم کاغذ باوردم. دوم کاری که من کردم همین از 100 سال با نقشه کشیدم. مثلا من 20 ساله بودگیم به چی بودنش در کار، 25 ساله به چی، یا که مثلا 18 ساله بودگیم به چی، 30 ساله بودگیم به چی، 40 ساله بودگیم به چی. من همونا نوشتم. همین خیلی نوشتگی بود که من مثلا نوشتگی بود که 48 سالگیم من مادرم حج میبرم. همین خیلی نوشتگی. 50 سالگیم من دکتر ابن میشم. شما تصور کنید. همین خیلی نوشتگی بود. انا 30 و چند سالگی خانه میگیرم. همین خیلی نوشتگی بود. همش نوشتگی بود. وقتی که من این چیزا مینویسم من پروست آرزو کرده نوشتم این چیزا. یگون کس من به یگون خیلی گارانتی نداده بود که این چی پیدا میشد. نه که من فهمیدم که آدم که مثلا 80 سال 100 سال زندگی میبینه نقش جدول حیاتی سازه ممکن میشد ممکن نمیشد. وقتی که نساختید سیوم این چی کار کردگی من
сеюми чӣ ман нависта фуромадам ки кадом самтҳои зиндагӣ ба ин ман ба даркор мисол кадом самтҳое ман инкишоф диҳам ки ҳамин чизҳо ман ба амалӣ шавад ман навистам якум ҳунаре ки ман бояд илме ки ман бояд омӯзам ҳунаре кадом хел ҳунар даркор аст кадом хел илм даркор аст ки ин чӣ амалӣ шавад дуюм ман навистам чӣ чизҳо ман бояд ба даст биёрам дастоварҳои ман навистам ки ман мактаби меёна бояд аъло тамом кунам мактаби олӣ бояд фалон ше ман бояд ки доктор илмҳо шавам ин дастоварҳои ҳаёт аст дастоварҳои ҳаёт сеюмин чизе ки ман навистам кадом самти зиндагӣ даромад кадом сол ба кадом даромад ман доштанам дар кор 20 солагӣ ман ба кадом хел даромад буданаш дар кор 30 солагӣ ба кадом хел даромад 50 солагӣ кадом хел даромад ман навистам аз рӯи ҳамин даромад шумо метавонед ки сифати зиндагӣ созед баъд боз чорум направление ки ман навистам ин вай буд сайёҳе кадом гӯшаи канори дунё ман дидан мехоҳам аз сабаби ки ман бисёр китоб мехондам медонистам ки фалон тарафи дунё ба фалон чи аст фалон тарафи дунё ба фалон ман меомӯхтам мисол давлатҳои европа ба чи аст давлатҳои америка ба чи аст давлатҳои азия ба чи аст хитой ба чи аст ҳама менавистам ман ҳамуна ана ман бисёр хондаги будам конфутси дига вая классикҳои қадима барои ҳама қадар бо як самти дигааш ин хайрот благотворительность хайра чӣ қадар хайр ман мехоҳам ки кунам барои ҳамон мактабсозию ҳамин чизо ман ҳамон вақт навистагӣ мактабсозе чанд чӣ кор карданам дар кор роҳсозе ин чизо ҳамон вақт ман навистагӣ ҳамин чи ҳаёти ман баъд аста аста имрӯз амалӣ шудан аст ҳамон вақт нақша буд ҷадвал буд синфи 7 мехондам ман не ки вақте аста аста зиндагӣ ки калон шуд ман ина бо такрор ба такрор бо навистан гирифтам такрор ба такрор навистан гирифтам баъд аз 2 сол 3 сол бо ман навистам бо баъд аз 5 сол 10 сол не ки як чиз сирри асосиша мегӯям ба шумо сирри асосиш чӣ сирри асосиш ки ман навистаги будам ки 48 сол вақте ки ман 48 сола шудам ман бояд ки 50 сола бега доктор намак мешавам 48 солагӣ ба гуфтам кози шумо ба мисол ҳамина ман навистаги будам модарам ҳаҷ мебарам китоб менависам исун як вақте ки ман ҳамин ҷо омадам 2004 буд 2006 рафтам модарам гуфтам ки библиотеки ман кане китобхони ман беҳад китоб бисёр доштам ҳамон ҷо албома ёфтам ки албом ба навистагӣ гирифта хонам ага ҳамон муддат ман 33 сола будам хотир то ман нависта будам ки чанд сола доктор ном мешавам 50 48 солагӣ чӣ нависта буд меда модар ҳаҷ ана кун ҳам ту нигоҳ кунам 27 солагима бурдиям ҳам ту нигоҳ 28 солагима доктори имлоҳо шудиям ин чӣ мазмун дорад вақте ки шумо менависед шумо вақт эконом мешавад вақте ки шумо ҷадвал месозед ман гуфта будам 50 солаги ман чӣ мешавад ина нигоҳ кунед ки ман 27 солаги ман чӣ шуд вақте ки ман ин чизе дидам ки ин мешавад ин кор мекунад ман навистана сар кардам бояд сари навсор кунам баъд ҳар сол ҳамин ман ҷадвали ҳаёти ман дигаргунӣ медарорам ҳар сол тағйир мекунам чунки ман мехоҳам ки ҳамон ҳаёте ки ман орзу дорам ҳамон хел зиндагӣ кунам бисёр одамо чӣ хеле ки орзу мекунад зиндагӣ сохта наметавад ҳамон хел зиндагӣ мекунад ки чӣ хеле ки шавад вай 90% ин зиндагӣ вай ба маъқул нест 90% ин чи мушкилие ки мебиёдаш вай дилангиш бар ин не ин чизҳое ки ҳаст аз ҳаёташ дилангиш бар ин не ин ҳаёте ки вай орзу кард не ману шумо бояд ҳамон хел ҳаёт созем ки ҳамон ҳаёте ки орзу мекардед барои ҳамин ҷадвала шумо бояд ки ҳамин рӯз рафта сохтанаш сар кунед